Maria Ulfa, Dr. Haji 23 Februari 1997. Maulia Lambai 17 Juli 1997. Mirna Puri pada Aceh 26 Juli 1997. Miss Riana Lambai Malang 11 Maret 1997. Murni Afiani Kedai Arum 17 Januari 1998. Mursyid Tumbuh Baru 6 April 1997. Mutia Afi Langkeren 27 Juli 1997. Nadia Beatri Faksia Melaku 5 Juli 1997. Nilhami Pulau Balai 17 Juli 1995. Novi Karnia Aceh Besar 28 November 1996. Nur Fadila Menasar Kutub 31 Maret 1997. Nuria Langkawi 29 Juli 1997. Nurul Alina Tengkeh 21 Juli 1997. Oka Resiandi Ia Bedok 29 September 1996. Oni Mardiana Sinagan 20 Oktober 1997. Puja Khairul Nisa Aceh Besar 19 Oktober 1996. Putri Rahmi Aceh Besar 19 Agustus 1997.
Rahma Jayati, Jamur 30 Desember 1997. Rahma Anggreni, Imam Rasa 17 Oktober 1997. Rawdatul Jannah, Banda Aceh 14 Agustus 1997. Rawdatul Luna, Desa Aceh 20 Februari 1997. Rini Febrianti, Bakauhulu 29 November 1997. Risa Wulandari, Sabang 24 Oktober 1997. Rizka Ardianova, Latini 22 November 1997. Rusma Wardani, Malasin 5 Mei 1995. Sandra Puskia, Aceh Besar 9 Maret 1995. Sika Susiawati, Losko 5 Januari 1995. Sri Wahyuni, Uri 5 Juli 1997. Sri Wahyuni A, Lamjaran 10 Oktober 1996. Suci Fitrianisi, Ibrahim Guru 10 Maret 1994. Suciana Octavia, Lampor 16 Oktober 1997. Sukma Arguna, Lokna 8 November 1997. Susi Ulfa, Banda Aceh 13 Maret 1997. Iana Kamijuna, Sama 2 7 Januari 1995. Yani Dharma, Al-Qutwa 5 Oktober 1994. Yani Asmara, Pondok Baru 13 April 1996. Yus Madinah, Papua 13 Mei 1997. Yus Riwani, Cor Laksa 11 Mei 1997. Zainal Wahayati, Penanggalan 15 Maret 1997. Zawiyani, Ladang Kuha 6 Maret 1997. Alfi Maria, Lancang Barat 26 Juni 1996. Anam Fakana, Taman 2 26 September 1997. Aksaratul Husna, Alul Imame 11 Juni 1996. Cut Maulia, Darussalam 20 Juni 1997. Desi Wahyuni, Lut 1 Desember 1997. Deviani, Matani 21 September 1996. Diana Putri Musuh, Banda Aceh 26 Juli 1997. Eka Sapianti, Berada 17 April 1997. Era Kusmawida, Sejahtera 12 Maret 1997. Hijrati Novia Sukma, Desa Sapi 13 Juni 1998. Ida Aulia, Kampung Ani 8 Juni 1997. Ida Purnama, Kubakia 3 Juni 1996. Ida Purnama Sari, Pulau 10 Desember 1997. Isnaini Maulia, Desa Blang 7 Juli 1997. Julita Satika, Pondok Gajah 26 Desember 1996. Kana Rahmi, Aceh Utara 26 November 1997. Khairul Umar, Lambaran 1 Oktober 1996. Khairul Nisa, Lamara Angke 22 Juni 1996. Lain Mania, Kampung Padang 3 Mei 1997.
Judul Maulidiyah Dok Subon 15 Agustus 1995. Jud Rizka Fatimah Lam Lipu 26 November 1996. Jud Setia Sabah Pantai Perak 14 September 1996. Dan Nisa Mendakara 1 Juli 1996. Dede Rizky Maulani Lampung 1 April 1997. Dea Rizkia Ananda Banda Aceh 9 Mei 1997. Dian Asri Sawabangan 21 Februari 1997. Eva Andriani Sigi 12 November 1996. Fauzi Mariani Lopau 15 Juli 1997. Vera Fernanda Aceh Besar 5 April 1998. Fereni Louis Salami Utara 8 Juni 1997. Vira Rahmatillah Melapuk 10 Juni 1997. Firda Fadila Ulayari 5 Oktober 1997. Haria Zamra Aceh Besar 12 September 1997. Humaira Azwir Lampiri 31 Maret 1994. Ibnatul Rahminan Murai Buku 23 Agustus 1997. Ikramah Ismet Banda Aceh 5 Juli 1996. Indah Mayan Sari Aceh Besar 20 Maret 1995. Ika Fadila Banda Aceh 29 Mei 1997. Khamisna Maulidiyah Lampung 3 September 1996. Liza Malvina Awad Sumber Daya 8 Maret 1997. Malvira Sarawanga 23 Maret 1996. Malvira Alfiani Banda Aceh 1 Maret 1995. Maria Syuhada Banda Aceh 9 April 1997. Maulidatul Rahmi Melaku 9 Juli 1997. Mauliza Hafia Dayak Muara 24 Agustus 1997. Miftahul Jannah Banda Aceh 14 Juni 1997. Mursyida Ulfa Aceh Besar 14 November 1997. Nadia Maulida Tanjung Selamat 16 Juli 1997. Nadia Sari Banda Aceh 8 Desember 1994. Nailul Karisma Aceh Besar 25 September 1997. Najmiatul Jannah Losur 26 Januari 1996. Nanda Solihan Banda Aceh 11 November 1997. Nasriati Babaro 5 Desember 1995. Natasha Zuelda Malang 25 Desember 1996. Bisa Ulfia Sebade 7 Januari 1997. Nova Safiati Ketapang 13 Februari 1997. Nur Haliza Kampung Mesin Tringgade 8 April 1997. Nurul Fajri Pulau 7 September 1997. Nurul Husna Banda Aceh 16 September 1997. Nurul Bashita Desa Lumong 10 April 1997. Purnama Berutu Kakemon 15 Oktober 1995. Fatul Nada Lulus Mawe 7 Maret 1996. Rahmi Auli Batam Jalur Papua 18 Desember 1994. Rahmi Hidrianti Aceh Besar 4 September 1996. Rawdatul Jannah Adul Rumi 14 April 1997. Rawdatul Jannah Aceh Besar 4 Mei 1997. Rawdatul Jannah Kampung Tengah 1 September 1997.
Raihana Ria Arsawi 20 Maret 1997. Rizka Amelia Aceh Besar 12 Desember 1995. Rizka Riani Pakir 1 Januari 1998. Rizka Riwana Bill 30 Juli 1997. Rizwa Hamo Banda Aceh 3 Agustus 1994. Rizka Maulida Sari Banda Aceh 2 Oktober 1997. Memasuki masa istirahat dan rekor. Rizka Rusmiana Sinubi 23 September 1996. Rizka Fajia Lambaru Suku 23 April 1997. Rizka Rahmayani Rukun 4 November 1998. Roja Administrasi Murni 8 April 1996. Sarah Nurul Hadi Langsa 16 November 1997. Sylvia Nabila Banda Aceh 7 Agustus 1996. Salim Cina Banda Aceh 11 April 1997. Siti Fatima Banda Aceh 21 Desember 1997. Siti Kasumi Mara Lok Senawe 7 Mei 1997. Siti Ada Farisa Aceh Besar 17 Juni 1997. Siti Nuraya Penggalangan 1 Januari 1990. Soraya Minela Yendra Banda Aceh 17 Juni 1996. Suci Anissa Tiara Banda Aceh 7 Juni 1990. Sumarlia Rema 10 Agustus 1996. Pipit Alima Maulia Bandung 1 Agustus 1990. Umar Ibrahim Sabrina Kampung Mesir 20 September 1997. Uswatun Hasan Banda Aceh 10 Agustus 1995. Yana Zahara Banda Aceh 13 Mei 1997. Yulia Iwani Faizna Tansari 31 Juli 1997. Sahara Lok Senawe 5 Juni 1996. Zadiatul Faza Banda Aceh 19 Oktober 1997. Arnawati Ulum Maya 6 Juni 1995. Ayu Sara Aceh Besar 23 Juli 1997. Kalisni Kemuhir 10 Januari 1998. Cut Awali Rahmatina Aceh Besar 20 April 1997. Cut Ayu Miandra Tapak Tuan 24 Mei 1997. Cut Maulida Rahma Surak Gede 30 September 1997. Cut Rosa Maizani Lampung 3 Mei 1997. Desi Agani Quran Negro 25 Desember 1996. Dewi Manukia 24 Juni 1997. Dewi Yulia Aceh Selatan 10 Agustus 1996. Dita Yulia Dasa Rude 23 Juli 1997. Eka Ramadhani Langsa 21 Januari 1996. Eka Sulitia Ningsi Rusmoi 3 Mei 1997. Elsa Yuliani Pratili Tapak Tuan 18 Juli 1997. Vidya Wadi Tabung 10 April 1996. Firda Fitriani Langsa 2 Februari 1997.
Rika Natasari, Aida Besar 25 Januari 1997. Rizka Rahmatul Laila, 20 Mei 19 Juli 1996. Roseli Fahiraida, Salana 3 September 1997. Sari Yani, Penjarian 17 Agustus 1997. Sarwika, Banda Aceh 1 Oktober 1996. Sofia Wardani, Pelokan 25 Februari 1997. Suci Yulisia, 24 Mayu 6 September 1996. Syarifah Sulasri, 2014 Februari 1997. Triana Mursyid, Genting 26 Januari 1998. Uftia Samuti Makmur, 23 Februari 1997. Ulfa Kurnia Fitri, pada Panjang 13 Februari 1998. Kulfida Yanti, Kemuhir 2 Oktober 1998. Vivi Andiani, Bakauhulu 5 Januari 1994. Wahyu Aswad, Simpang 4 22 Oktober 1996. Yeda Yelmoni Sari, Langgeng 6 Agustus 1997. Yunidawati, Kampung Sawah 20 Juli 1996. Zaharatul Husna, Sidi 16 Juli 1997. Zahrina, Aceh Utara 29 Mei 1996. Zarul Asma Mutia, Wangsa 25 Mei 1997. Dana Tasiana, Utamaran 1 Oktober 1997. Divya Ikramuna, Banda Aceh 3 Agustus 1996. Fatia Utami, Melabuh 12 Februari 1998. Faujari, Kampung Sawah 26 September 1996. Fikra Adna, Aceh Besar 18 Mei 1997. Frista Rantianda, Lalu 13 Juli 1997. Khas Rijala, Banda Aceh 27 November 1997. Hayu Rahmadani Kakisendi, Banda Aceh 2 Februari 1997. Hilya PH, pada Biji 9 Agustus 1998. Julian Nita Dewi, Bergun 13 Februari 1996. Lia Novianti, Kata Arab 22 November 1995. Lisa Junta, Lawi Koker 29 Desember 1995. Luciana Sari, Susuk 7 Agustus 1997. Misbahul Jannah, Menasaraya 16 November 1996. Nasria, Palung Timur 20 April 1993. Nuri Purwati, Lampung 10 Juli 1997. Nur Hida, Aceh Besar 6 Mei 1995. Nur Hidayah, Tringgani 14 Juli 1997. Nurul Hikmah, Chonpani 24 Juli 1997. Rahmi Akmalia, Desa Malay 31 Januari 1997. Rehan Saumi, Banda Aceh 29 Januari 1996. Rika Mulina, Nur Aman 26 Maret 1998. Rika Arani Rezeki, Kakekon 18 April 1997. Samibri, Dayan Nyong 7 Juli 1997. Sarah Setia, Sinaba 16 September 1997. Sari Bulan, Kungkulu 6 Juli 1997. Silvina, Banda Aceh 25 Juli 1997. Cindy Hajar Lubis, Lamo 3 April 1998. Syahriza Nasrifa Nasution, Banda Aceh 10 Mei 1997. Kuliah Fauzia, Banda Aceh 20 Maret 1997. Wira Afrian Kiceha, Kisah Utara 30 April
April 1996. Zawa Lampuno 3 Desember 1995. Aida Fitri Artijet 22 Oktober 1996. Armaya Pini 11 November 1996. Asri Yenda Lalu 28 Februari 1997. Cuk Zahara Patiraya 21 Desember 1995. Fajar Agustina Kampung Aini 15 Agustus 1996. Fauziana Lampro Pilu 3 Juni 1994. Fitriani Lamo 19 Januari 1998. Hayatul Wardah Aceh 7 April 1997. Hidayana Rahma Wuhan 3 November 1997. Intan Maulina Kampung Asan 8 Oktober 1997. Ishaka Hutan Tinggi 24 Agustus. Mahanisi Suku Sarakake 5 Juni 1997. Magdalena Kampung Baru 14 April 1996. Marina Isnanda Aceh Besar 9 Mei 1990. Mandira Lok Semawi 30 April 1994. Melisa Tanah Mana 2 September 1994. Nahdlatul Hikmah Langsara 6 Juni 1995. Nanda Praira Desa Sado 14 Juni 1997. Nazaratul Ura Aceh Besar 14 Juni 1996. Nifah Prima Desa Padang 8 Oktober 1998. Nisahul Husna Aceh Besar 12 Juni 1994. Noni Oktida Lala Bahagia 10 Mei 1996. Noveli Yansi Air Muda 14 November 1997. Nur Asia Ladang Purnama 10 Juli 1996. Nur Halimah Penanggalang 13 September 1997. Nur Lida Ujung Padang 8 Mei 1997. Nur Rizki Hidayati Banda Aceh 27 Mei 1997. Oleh Yolanda Hidup 20 Juni 1997. Putri Lesmana Rahmawati Banda Aceh 14 Februari 1997. Rahma Nisa Kemarin 18 April 1997. Rizkan Sa'ida Pasar Kota Bahagia 4 April 1994. Salmawati Langkiran 1 Desember 1996. Sari Mulia Langkelum 10 Mei 1997. Syamsida Miru Langredut 8 Oktober 1997. Tawani Singgir 12 April 1993. Yulida Kuala Turde 18 Agustus 1995. Yusmaida Krumpo 18 Desember 1995. Zahra Tanimu 31 Juni 1997. Zulfa Mulyana Ulayun 9 September 1997. Asia Putri Mulia Banda Aceh 17 Juni 1997. Terperas Dwi Kartika Biru 17 Februari 1997. Cuk Putri dan Risa Saya Aceh Besar 7 Februari 1997. Dahlia Wardani Pintu 26 Agustus 1997. Darnia Wadi Pantai 10 Juni 1995. Desi Satika Putri Bangkili 28 September 1996. Desi Hadi
Rizka Novianti, Lalu Sawah 10 November 1996. Rizka Rahmadia, Kakemon 24 September 1997. Rizka Novia Putri, Banda Aceh 10 November 1994. Salmiati, Pegayo 10 Juli 1996. Siska Rahadi, Langjong 16 Mei 1997. Sri Eka Fitri, Aceh Besar 17 Februari 1997. Suryani, Rodin 14 Juli 1997. Susi Hartida, Gelembung 3 April 1996. Kuliah Tiada, Gelaran Gajah 9 Mei 1997. Utami Adinisi, Kuala Bangkai 20 September 1996. Wirda Haryani, Banda Aceh 7 Januari 1998. Yeni Aulia Putri, Aceh Besar 7 Juli 1996. Yora Yuni Mahar Tita, Sinabang 19 Juli 1996. Yosi Martavia, Gunung Karabil 5 Mei 1996. Yulianda Mawada, Republik 27 September 1997. Yulisa Yani, Sialang 30 Juli 1995. Dilanjutkan dengan pendidikan kimia. Akhi Gebrina S, Tinggi lahir 19 Juli 1997. Akrima, Gelung Asri 23 April 1997. Aprilia Sipani, Lalu 12 April 1997. Asfia Samiri, Payadapur 11 Desember 1995. Khairatul Nora, Gampang 17 September 1997. Deka Putrianda, Situbu 22 Mei 1998. Diana Sari, Desa Apa 19 September 1996. Dwi Bunga Ramayani, Bukit Harapan 3 April 1997. Dilanjutkan dengan pendidikan kimia. Dwi Rismayati, Kakemon 9 November 1997. Elvi Marta Sriati, Sinabang 27 Maret 1997. Eni Dini Mamati, Banda Aceh 10 November 1997. Fazri Baziani, Bakahulu 12 November 1995. Fitria Jagaini, Lena 1 Februari 1997. Ginawati, Ujung Simpang 19 September 1996, pendidikan kimia. Habibah, Bukti Licir 15 Oktober 1996. Hernianto, Simpang 4 13 November 1997. Irna Suwana, Bantayan 14 Oktober 1996. Irsalina, Lam 9 Oktober 1997. Laras Nika, Lamaya 9 September 1997. Linda Reza Yani, Jago 3 Mei 1998. Maulina Sari, Sidi 12 Juli 1997. Maya Sarianisi, Desa Jelata 12 Oktober 1997. Heri Salunia Hilda, Pasir Rapat 9 September 1996. Miftahul Rahmi, Pasir Gede 10 April 1996. Muskira, Pantel Pawo 9 Oktober 1996. Butia, Banda Aceh 15 April 1997. Nadia Samiri, Pasir Putih 17 Maret 1997. Nadia Cahyani, Melabu 20 Maret 1997. Nadia Branda Samira, Melabu 14 Desember 1997. Nia Oktaviana, Banda Aceh 28 Oktober 1997. Rahma Julia, Aceh Besar 20 Juli 1997.
Timur, Ganda Putra, 10 Agustus 1997. Rima Yulia Fikri, Air Siapa, 3 Februari 1998. Cynthia Desrita, Tuluman, 21 Oktober 1998. Siti Nurhaliza, Lakusi, 6 Juni 1997. Sonia Adelia Pulisera, Banda Aceh, 7 Mei 1998. Sungguh-Sina, Lamjret, 17 Agustus 1996. Zakiatul Lubus, Desa Mencit Bengkuan, 29 Maret 1998. Dilanjutkan dengan prodi pendidikan guru madrasah Hidayah. Ainul Marzia, Desa Alur Sutra, 1 Januari 1995. Aisyah, Aceh Besar, Bapak Juli 1993. Alifah Humayra B.R. Ginting, Tanjung Perani, Bapak 1997. Chandriani, Samarana, 6 Februari 1998. Desi Ratna Julia, Banda Aceh, 21 Desember 1995. Devrina Rasini Ginting, Banda Aceh, 26 Mei 1998. Eka April, Durian Kawan, 17 April 1996. Eliza, Lampuere, 27 Januari 1997. Elma Fitri Wahyu, Sabah, 30 Januari 1998. Ernawati, Lanti, 26 Agustus 1997. Fitri Rahayu, Sate, 3 Maret 1995. Hanifatul Humayra, Banda Aceh, 9 Juni 1997. Hayatul Khairi, Aceh Besar, 20 Februari 1997. Husnul Khalimah, Selu, 29 Juni 1997. Mafirah Husnul Khalimah, Kutanba, 2 Juni 1997. Manisara, Desa Rahana, 29 Oktober 1997. Manila, Pin, 11 November 1996. Meliana, Simpang 4, 18 Mei 1997. Mira Utami, Banda Aceh, 1 Maret 1997. Mona Lisa, Kuala Lumpur, 21 Oktober 1996. Mulia Mahyuna, Atul Hasan, 28 Oktober 1996. Mutia Eliza, Tapak Tuan, 12 Desember 1996. Mutia Sari, Pantong Mahmud, 2 Mei 1997. Nailatul Muda, Menasah Masjid, 1 Januari 1998. Ninda Malika, Susun, 7 Januari 1997. Novita Silviana, Salon Laku, 2 Februari 1997. Nova Yanti, Pantan Luis, 15 November 1996. Nur Zahra, Lambari Bakmi, 17 Maret 1997. Aceh Nurani, Aceh Besar, 18 Mei 1997. Nur Rahmi, Ruti, 18 Mei 1997. Nur Hayani, Sabul Laku, 18 April 1997. Nurul Asma, Awal Sebab, 18 Mei 1997. Nurul Sukma Sari, Sikil, 28 Oktober 1995. Putri Nur Arifah, Banda Aceh, 17 Juni 1997. Rahmayana Angelika, Sabul Laku, 9 Mei 1997. Rama Ranti, Sinabang, 27 Januari 1996. Reka Dewi Samri, Sabang, 31 Juli 1996. Riyatul Fitri Fahmi, Desa Tubuh Masjid, 19 Juni 1998. Rosita Mugaya
memasuki masa istirahat, rektor dan dekan Fakultas Tadi yang berhubungan mengambil tempat semula. Arsyiful Munah Putri 13 Maret 1997. Dara Edrina Rizkita Jogja 15 Maret 1997. Devi Susanti Ladang Baru 20 Maret 1999. Dian Maulida Tanah Hanau 26 Juni 1996. Eli Suryana Syria 6 Februari 1996. Elvi Mardiana Ujung Barat 14 Oktober 1996. Erika Sofianda Desa Tengah 4 Februari 1996. Erika Novieti Pulau Balai 5 November 1994. Esi Emanika Beribu 3 Februari 1997. Eva Susanti Lawe Sawah 19 Februari 1997. Vidya Ismu Mulia Bebesen 22 November 1997. Vivi Nur Hafiza Durian Kawan 4 September 1995. Ikhwanul Putri Menasah Tengah 1 September 1996. Irhami Iyero 10 Juni 1997. Irmaida Langir 18 Januari 1997. Lutfian Yomi Mergo 13 Juni 1997. Mawarda Pasir Bangun 11 April 1996. Maya Asia Sibolga 28 Januari 1997. Miftahul Mazra Iyedin 22 Februari 1997. Nita Rahmayani Kampung Tengah 4 Oktober 1998. Nela Roza Sinian 23 Desember 1996. Nur Fahmi Desa Luar 27 April 1997. Nurma Lu Baru 6 Maret 1997. Nurul Ashifa Lakmayan 1 Juni 1997. R.A. Usmanul Hasanah Sidi 29 Oktober 1997. Ramelia Putri Tapak Kuan 13 Mei 1997. Resi Hamalia Putri Tri Gunung Baru 13 Februari 1997. Ria Ulfa Iedin 24 November 1997. Ria Suryani Desa Luar 1 Agustus 1996. Rika Rahani Lame 1 Januari 1993. Sri Mani Beragam 20 November 1995. Suryani Jakarta 12 Juni 1998. Yuni Nesri Gunung Melik 2 Juni 1997. Dilanjutkan dengan Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Maulisa Astari Banda Aceh 17 Juni 1997. Rahmatul Unia Kota Baru 4 Juni 1997. Rawzatul Isna Dea Ujung Baru 22 Mei 1997. Kristina Maulida Banda Aceh 16 Juli 1996. Sarta Fana Kota Cane 10 Oktober 1997. Suci Rawanda Desa Pelak 15 April 1996. Tufaul Lata Rasa Mulia 9 Januari 1997. Dilanjutkan dengan Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Adewati Padang 19 Maret 1996. Aina Fadilah Badruni Pasar Lama 12 Desember 1993. Aisyura Nasablah 5 Desember 1996. Dina Fitriani Kampung Aini 5 April 1997. Cuk Dewa Putri Yunasda Air Ruda 13 Juli 1995. Elisa Nadia Gerhak Tufa 24 Mei 1997. Vela Rusmayani Tato Mano 28 Oktober 1996.
Heliana Nasaputo 31 Mei 1997. Mulia Fitriana Bapak Juro 8 September 1997. Mutmainah Albi Aceh Besar 4 Oktober 1997. Raulatul Sabiri Teluk Kutu 22 Mei 1997. Rini Asasun Najah Mane 14 Februari 1998. Sarah Waniska Simpang 3 11 Mei 1998. Siti Jarila I Alam Daya 6 Desember 1997. Tia Sofia Zeta Jerak 14 Juli 1997. Vera Wati Putra Tinggi 6 Juli 1995. Wita Hemalia Daya 9 Desember 1996. Dilanjutkan dengan program studi pendidikan konseling. Pelajaran tulisan pasti merapat di Juli 1997. Dewi Yulia Banda Aceh 27 Juli 1997. Variani Fani Aceh Besar 30 Februari 1994. Farah Ashifah Sana Pudaya 24 Oktober 1996. Firda Lema Berdu 20 Juni 1996. Putri Supri Ulfa Lawe Sadu 30 Juni 1997. Habibur Rahmi Lamsa 24 Agustus 1997. Humaira Aceh Besar 1 Januari 1997. Iin Tursina Bidekun 28 Juni 1996. Ismatul Rahmi Murad Kuliah 2 Januari 1998. Kiki Trina Labuhan Jaya 4 Agustus 1997. Kintana Merah 31 Oktober 1997. Miftahul Jannah Sigli 24 Juni 1997. Mira Juwita Kuta Jumpa 19 Oktober 1996. Nita Hasana Blang Feren 3 Juni 1996. Nadia Eltiani Aceh Selatan 11 Februari 1998. Nadila Sabiri Tapak Kuan 13 Februari 1997. Nisfi Sawari Lalu 24 Desember 1997. Nura Yudrika Aceh Besar 3 April 1997. Nur Aini Aceh Tengah 29 Desember 1995. Nur Vidya Satani Menasa Teluk 11 Juli 1997. Nurul Rahman Nuri Sabah 21 Agustus 1997. Nurul Rahma Aceh Utara 14 Juni 1997. Oni Sadila Lami 4 Oktober 1997. Robertul Jannah Desa Uki 3 Desember 1997. Resti Yovita Lestari Pondok Baru 1 November 1997. Rekiana Rambut 4 April 1997. Rina Ridara Banda Aceh 14 Oktober 1997. Rizka Mandiri Mata Gelombang 2 16 Maret 1998. Rumi Siwanduri 80 September 1997. Salvina S. Dewi Pakimong 27 April 1998. Siti Sahura Banda Aceh 11 September 1997. Sri Wahyuni Rimo 23 Desember 1997. Sri Wahyuni Ika Gunung Pulau 8 Oktober 1997. Vera Isnanda Desa Balai 10 Juli 1998. Ulan Afriandi Aceh Besar
Ashari Patanangka 3 Februari 1993. Ilka Munas lahir 4 Januari 1996. Lika Radianda Bukit Pulau 22 Juli 1997. M. Hari Sumanda pada ialah 20 November 1993. Nanda Devi Kairapura 6 November 1995. Rosa Supriyadi Gunung Kerambil 26 September 1997. Teguh Tasari Matan Rumah 28 Agustus 1997. Zulfan Irit 30 Juli 1996. Zulhikmah Sabang 17 Agustus 1997. Dilanjutkan dengan pendidikan bahasa Inggris. Fajar Rizki pada Aceh 4 Agustus 1995. Hari Azhar Ramli pada Aceh 16 April 1997. M. Fauzan Riki Rus Mawai 28 Oktober 1996. Mirajudin Adha Sarip 26 Desember 1994. Musa Salmi Pasi Kuala Bau 3 September 1995. Muhammad Haikal pada Aceh 1 Juni 1998. Muhammad Iqbal Pidana 12 Desember 1995. Muhammad Suhaili Rusmawi 17 November 1997. Muksalina Kampung Jalan 13 Maret 1996. Rahman Zakaria Ansar Putatri 26 Januari 1997. Rahman Kurniawan Kurmane 26 April 1997. Syamsul Riza Melabu 2 April 1996. TM Isra Banda Aceh 26 November 1997. T. Muhammad Aidil Banda Aceh 24 April 1997. Teguh Irfan Aceh Besar 3 Juli 1995. Sikra Ramadan Kampung Cok 24 Februari 1995. Dilanjutkan dengan prodi pendidikan fisika. Albani Pulau Kami 7 Juli 1996. Fadlan Yusaifa Sila 19 Juli 1997. Febri Sikrila IBN 16 Maret 1994. Fitra Saputra Salur 1 Januari 1997. Gunawan Unecu 20 September 1997. Hardani Sualamatan 20 September 1993. Muhammad Suheni Adun Paya 11 Januari 1998. Rahmat Hidayat Tapak Kuat 14 Agustus 1996. Safriani Pasir Tinggi 3 Agustus 1996. Dilanjutkan dengan prodi pendidikan matematika. Ali Rahmi di 20 April 1995. Mirza Aulia Berbat 13 Juni 1997. Muhammad Zaki Mubarak Banda Aceh 4 April 1997. Putra Setiawan Sebalu 23 Oktober 1995. Murata Ayu Malah 13 Mei 1997. Rahman Ridwan Sinabak 21 Maret 1994. Rio Walian Putra BN 10 Salah 26 Juli 1996. Rizky Z AS Tina 15 Agustus 1997. Syahid Al-Kiran Copu 21 Juli 1997. Sedikwi Al-Isyan Aceh Barat Daya 26 Juli 1997.
Dilanjutkan dengan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Akbar Riyadi, Banda Aceh, 1 April